Автобус рухається до припинку. Набережная. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припынок. Каб пазбегнуць падзення і траўміравання падчас паездкі ў гарадскім пасажырскім транспарце, трымайцеся за поручні. Припинок. Троллейбусное депо. Осторожно. Двери зачиняются. Двери зачиняются. Универсам. Полночный. Пабажаныя пасажыры. Пры наяўнасці на БСК двух праездных дакументаў на разовыя паездкі на валідатары адлюстроўваецца баланс праязнога дакумента, якім праводзілася аплата. Припинок. Универсам. Полночный. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припынок. Набережная. Поворот. Автобусный парк. Припинок. Набережная. Поворот. Автобусный парк. Концевый. Выход через переднюю дверь. Приготовьте документы на оплату проезда. Проверки.